Siyaqhubeka nokwenyuka isibalo sabantu asebetheleleke ngegciwane iCoronavirus eNelson Mandela Bay eEastern Cape. Lomkhandludolobha yiwona onesibalo esiphezulu sabantu abanaleligciwane kulesiya sifundazwe njengoba sebe 167. UNgqongqoshe wezempilo uDokotela Zweli Mkhize uphinde wamemezela ukuthi sekushone abantu abayisithupha kulomkhandlu ngenxa yaleli gciwane. Bekulindeleke ukuba umphathiswa andwendwelwe indawo ezichongelwe ukugcina izigulane ezihlaselwe ile ntsholongwane kulomasipala umbhaqa. Kodwa elotyelelo lunqunyanyisiwe ngenxa yenhlanganiso ebitshisa ibunzi namagosa esebe lezempilo ephondweni. Umphathiswa uvakalise inqalabo ngenani labantu abathe banqinwa benalo bhubhane kulomasipala. The concern has really been the fact that the numbers have rapidly increased to 167 and the two can be the numbers can be traced to two events which were funeral at Gwatwesi and Wazwide, and this has been a matter of concern because the numbers have actually increased. Isebe lithi ukushokoxeka kwezixhobo zokusebenza kwizibhedlele nakwikliniki ngenye into eza kunikwa ingqwalasela. Part of what the challenges was with the province is that there were certain delays in the supplies of protective equipment, mainly because of the shortages that are being experienced. So we've now got the national department team to go into its own processes to actually get stock out. Kwaye kulungiselelwe neliziko labucala eliza kugcina izigulane. Zingapha kwamawaka amathathu izigulane eziza kugcinwa kule ndawo. There was a need for an overflow facility, and we decided that we can contribute as Volkswagen. We have this facility here in Neve, and we used to do components in here. We're reorganizing, and it's vacant at the moment. So we decided we're gonna make it available for this, let's call it interim hospital. Ukanti nebala laseNelson Mandela Bay liza kuba ngenye yendawo zokugcina izigulane. Kwindaba ze SABC ndingulwando nomoyi ndiseBhayi.